Wengeneza wethi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esevezi ke eyongizwani phakathi kwegcwamelishana ke ukhuzani ke umfuka Mpongose njengoba ke eveze nento ke engaba isombululo ke phakathi kwabo bobabili bafuthi impela phansi banikhuluma kakhulu ke ngicela ukuthi ke nginishele yona ke le VN yakhe uKing Bhaka nani ngenizwele elandisa ngalo ke lolu daba kuzoba umthandeni igcwamelisha nokhuzani labo bantu as much as nabo bengasayithandi lento impi kodwa akulula ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe sebeyazwana unless or until kube khona oyedwa ozovuma omunye kubona mhlambe kusuka igcokama limvuma ukhuzani ukuthi uyinkosi noma kusuka ukhuzani amvuma ukhuzani kusuka igcokama limvuma ukhuzani then from lapho ke once kwaba nento ethi ayibe yihierarchy ukuthi yilo bese kuba yilo kube lo abantu bayaqala ke bakwazi ukuzwana because sebeyahloniphana masafunda kwakumele baze balwe abantu omunye bese yahlulwa ukuze lohluliwe akwazi ukusubmita kulo munye. Hayi ke wenganeza kwathi impela kithina isembozo sethu MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.